Na tohoročnim festivalu vyvedzeni šternac novih špivanki zo ktorých členi fahového žirija Olena Puškaš, Miroljub Miča Janković, Jasmina Đuranin, Snežana Janjušević-Jevtić i Senka Stanković vybrali pobednikoh. Povelju za najljepši tekst dostala Nada Bataković za pisnju Zlata Herlička, za najljepši aranžman dostal Miroslav Pap tiž za istu špivanku, a za najljepšu interpretaciju nagradu dostala Sanja Divljaković. Našćivitelje u sali i toho roku odlučili, že Mihajlo Budinski zo špivanku Poved Zmila dostanje jih hlasi. Nagrada publiki to otprilike tako i patra nie jak šlag na tortu, ali jak od višnja na torti. Ale nješka sme telo mali zbuvanja kolo revijalnej časti, kolo takmičarskej, takže som ani nie študiral o tým, že dostaneme dajaku nagradu. Vo šitski pisni, ktorí boli vyvedzeni, boli bar skrasni. Buli prehlašeni i perši 3 nagradi žirija za kompoziciji. Trece mesto zavžala kompozicija Dva karscelji avtora Mirona Sivča, druhe Stara kapurka avtora Jovgena Nadja, a za pobednicku špivanku festivala prehlašena špivanka Duša Jovana M. Jovanovića, ktorú odšpivala ženska grupa kulturnog umetnickog društva Tara Ševčenko z Đurđova.